Yes, twagiye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye cyane Umutsindo TV yabaranze igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Turabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha zo kuwa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa 11 na 2024. Amakuru rero yacu reka tuyere kuri inkuru ivuga ko u Rwanda rwise ubushotoranyi bukomeye. Amagambo rero ya Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo warahiye rero kuzafunga Perezida Kagame. Yes, guverinoma rero y'u Rwanda yashinje iya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubushotoranyi bukomeye nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutabera w'iki gihugu atangaje ko rero azafunga Perezida Paul Kagame. Yes, ku cyumweru tariki ya 24 Ugushyingo 2024 nibwo Minisitiri Constantin Mutamba yatangaje ayo magambo ubwo yaganiraga n'imfungwa zo muri gereza ya Munzenze iherereye i Goma. Amashusho rero yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga. Mutamba rero yumvikanye aburira imfungwa zo muri iriya gereza ko abakorana rero na Perezida Paul Kagame yise umwanzi ndetse n'umunyabyaha bazafatwa. Muri ayo mashusho rero kandi uyu muminisitiri yumvikana abaza imfungwa niba ziteguye kujya ku rugamba mu rwego rwo kubohora ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buri mu maboko rero y'umutwe wa M23. Kinshasa rero yakunze kuvuga ko ufashwa n'u Rwanda. Ati rero abantu mwese mumaze igihe mukoreshwa mu nyungu za Perezida Paul Kagame n'u Rwanda tuzabafata. Ati ntituzemera ko rero igihugu cyacu kiganzwa n'abanyarwanda. Ati turumvikana. Ati mwese rero tuzabafatana na Perezida Paul Kagame. Mutamba kandi yumvikanye avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari umunyabyaha ruharwa. Yungamo ati rero nazanwe i Goma no kumufata ndetse uzamumfatira nzamuha rero igihembo kizagenwa hagendewe ku mabwiriza yo kumuta muri yombi. Guverinoma rero y'u Rwanda biciye mu muvugizi wayo Yolande Makolo yavuze ko rero kuba uriya mu minisitiri yavugiye ari y'amagambo hafi y'umupaka w'u Rwanda abigaragaza rero nk'ubushotoranyi bukomeye. Makolo rero yanditse ku rubuga rwa X ati ibi ni ubushotoranyi bukomeye Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoreye muri gereza y'Igoma mu birometero rero bike uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Kuri ubu rero twitege imfungwa n'abanyabyaha mu ruvange rw'abicanyi barimo FDR, Wazalendo, abacancuro b'abanyaburayi, Samimu barwanirira FARDC. U Rwanda rero ruravuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarushotoye mu gihe atari ubwa mbere abategetsi b'iki gihugu bakora ibintu nk'ibyo. Perezida rero Felix Antoine Tshisekedi inshuro nyinshi yakunze rero kwigamba ko azashoza intambara ku Rwanda mbere rero yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Amakuru akaba avuga ko mu cyumweru gishize ubwo Tshisekedi yarari i Lubumbashi yongeye rero gushimangira ko agifite uwo mugambi gusa avuga ko rero azawushyira mu bikorwa ari uko yamaze guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma rero y'u Rwanda kuva kuri perezida kugera ku bandi bayobozi bagiye batandukanye inshuro nyinshi rero bakunze guhumuriza abanyarwanda ababasaba rero kutazakuka imitima kubera amagambo y'ibikangisho y'abategetsi rero ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko rero ngo umutekano w'igihugu ucunzwe neza ngayo ngo. Yes, tutirero zacu zakadasohoka n'ahadusubikiye amakuru yacu nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse kandi vuba. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash. Imana ibarinde. Ciao ciao.